Yeah, siyalibingelela linjani kuzindawo zonke kwamagumbi amanomhlaba. Yalibingelela uBhesi umholi wePicsana Super Sounds ithi ngabe litshona njani. Hayi ke siyabonga ke. Akusitshele kancane ke ngedlala lakho leli elitsha ke ngelika 2020 2026. 2026 yeah, akusitshele kancane sizwe phi. Yeah, idlala liphume manje nje ngoMarch. Idlala nje limnandi kakhulu ngibona abantu hamba lapha lodobha lami ndobhe ingoma ezinjabo Sweet Love lapha ingoma zothando sibuye nje sihlanganise futhi lezinye nje ezilezitsho ezilobuhlungu like operation into sabe sidibana lazo lapha ukuthi umzali yabe kukhulise kanzima kodwa ukuthi wakuthola kabuhlungu kanzima sizo simhlupha ezegcine kuthole ngayi operation so zikhuluma ngento ezinjengazeneziyana ukufundisa nje ziyafundisa ingoma zakhona into eziningi. Ake siyabonga asikhangeleke ngendlela ke oloba ngazo izingoma zakho lezi ke ukuthi ke ukuthi wena ke ukhangela umphakathi ukwenza kwawo kumbe nje hayi ukhulu uyafika emaphuthweni. Yeah, oqala kuyafika ephutsheni mina sengigcwalisela ngigcwalisela ngani ngigcwalisela ukuthi ingoma yami mina mangibhala ngento eyenzeka empilweni yami kumbe ngento engibone iyenzeka komunye umuntu kuyenzeka kanjalo. Yeah, kwenzeka kanjalo. Okay, ngiyazi ukuthi ke wake wabuya lapha emsakazweni phambilini akusitsheleke ukuthi ke ukusuka kwakho kusikhathesana owuvele uvukile lapha emsakazweni kumbe ngisithi idlalade lakho ewagcina ngalo kuzobamba leli idlalade nguphi umsebenzi owenzileyo njengePicsana Sounds ukuthi ke lihambise umsebenzi wePicsana Sound ebantwini. Yeah, since ngagcina ukufika lapha sifika ngathi last year iPicsana ayisebenze kakhulu kuma live performance kusukela ngoDecember kwaze kwakuthi 1 January ibigijima sibili iganga lonke leli sichaya ama live shows so sisebenze kakhulu last year lo nyaka hayi kusase ngama 1 nje uncinci. Ukhulume kahle ke ukhulume indaba ke zama live shows usithi ke lani ke la gijima laba lizama ukuthi akusele lali kwenza kanjani lokho ke lalithola ama flat fee yini lalizidingela ama shows yini kwakumi kanjani inkinga lalidibana lazo ke ukuthi lilungise ama live shows zazi iziphi. Ngathi last year ngathi ngibe lenhlanhla kakhulu ngoba ngathi ngizaphinda futhi ngithi kuthi umuntu waqala ukungikhacha mhla ka 6 June ngo2025 ngathi futhi incengo wanikeza inhlanhla ngoba angizange ngayenza iflat fee wonke ongamahaya wonke kwaze kwakuthi 1 January kusukela ama weekend wonke from 6 June 6 December kwaze kwafika u1 January ongamahaya wonke lawana angizange ngayenza iflat fee. So ngathi uma waqala ukungikhacha uchief wabafana mhla ka 6 December ukuthi ngathi wanilethela inhlanhla kakhulu. Waqhathwe nga Imanyana eKhezi imigalo ngale ngathi ngaqala khona kodwa bukakhona phase into kwakhona leKhezi kodwa izigaba zakhona zithini mina ngiseMakwati. Okay Khona lapha kusemanyani imigalo. Okay imigalo all right yeah ukhulume kahle ke ukuthi ke wathi wathola abantu abakuqhatshayo kuhamba kunjeyana iPicsana Super Sounds ilazo yini iziginqo zokusebenza isithiwe ezibizwa ngesikhiwa besithi bona ke iPA system. iPA system yethu thina ayikapheleli silezi ethu kuphela iziginqi mase sisiyaphandle sisebenzisa kwabanye la ama instrument akapheleli sisebenzisana kakhulu lo wilo ngoba bengihamba la eMasabe siya egangeni kade sisebenzisa iPA system yakhe. Hayi kwaze kwaba kuhleke kodwa iexperience yona ibinjani ke ukujabulisa abantu ukukholisa labantu abantu bebeyamukela kanjani ke umsebenzi wakho. Abantu bebeyamukela ngendlela lami bezigcine ingiyethusa ibize lami igcine ingiyethusa ngoba hayi experience yona for i-live performance esikhona hayi sinkulu kakhulu so la ngendlela abantu bebesiyamukela ngakhona bekusikhuthaza ukuthi siqhubeke sisiya phambili sinjani sichaya ama live shows sibakhiphela lezi ngoma. Oh all right ke ingoma le ithini le uthiwa niqoma ubheke. Sikhoma lezi ntombi lapha. Wakhuluma ngani la? Ngikhoma lezi ntombi ukuthi aziqome zibheke ubuhle buyaphela. Lokho ungena uphuma udobha uphuma kodwa ubuhle buyaphela qoma ubheke uthole umuntu ozayakha la emuzi
lawe ubele lakho iguma ukuthi ungazongena ngo-10 ebusuku awula muntu okubuzayo ukuthi uvela ngaphi. Ngoba lokhu uchova isikhathi uzathi usufika u35 years usibona kanti sengiphelile. Wongani semphelile isihlathi sezinjani uthi face powder yaphephuka. Senzele ukuthi sikhulume kabanzi ke lo mhlabeleli ke ukuthi sizwe ke ukuthi ke uthini ke yena. Alright ke alright siphethe ke iPixane lapha ke yesiphethe ke umfoka Mpofu ke ngesimphetheke namhlanje sibe sikhuluma lapha ngendaba yakhe zama live shows usithi wena ke waba lenhlanhla ke wathola ke abaqhatshayo ke akusitshele ke ukuthi uchayi kwiziphi laziphi izindawo. Ngichaye kakhulu eKezi ngabe ngachaya lapha eBulawayo ngale Philabus izindawo engizijayele eKezi lasebulawayo leFilabus lapho kuthiwa ngekuyakhohle le ndawo lezi ezinkayi lapha eNkayi mawuze ungakafiki eNkayi cross mabale mawukhona icross mabale lapha cross mabale kumbeni ungakadlula inyathi hayi uyadlula inyathi khona ecross mabale bathini Eswati hayi ke kwaze kwaba kuhle ke ubudlelwane balaba bantu abakuqhatshayo lawe kumbe ngePixane Sounds bumi kanjani ke ngoba ngibona ke ubudlelwane lobu ke buqhakatheke kakhulu. Ubudlelwane lobana buqhakatheke kakhulu ukudlula into yonke ngoba ungabona umuntu ekukhetha ukuthi uzomjabulisa ngalokho yabe ekuzwile ngawo okuncane yabe kuthandile so lawo that's why kumele umenzele ubuhle ngoba la yabe kuqhakathekise kakhulu liyakho ubuhlobo anti vele ukuthi wahamba abafuni uzobathola phambili mabethu abadala mawuzo siyasebenza uqale so ngabafuthi sibathola endleleni laba basiqhatshayo la yeah. Ake sibonga kakhulukazi ke asikhangeleke wena ke njengePixane Sounds ke selidlale ngaphila ngaphi lapha lapha elidlala khona ke lilakho yini ukuthola ithuba lokudlala lamanye ama artists kumbe ukushare stage selilake latholeka ithuba na lokushare stage lamanye ama artists. Sesidlale kakhulu endane ezinjalo sabe sidlala sitshintshana sidedelana kungena omunye kube omunye amathuba njalo sesike sathola sibile kakhulu. Okay wahlabela lobo bani Godolude Dux Junior Mlambosi sasonke kwakhona ngale kokuflight ngibuye insimbi zejwani France Moyo umaqethe imbuzi abantu esike sasebenza lonke nasishare stage lo Mr Bonzi yamxolisa. Yes hayi ke ezinkulu zodwa ya ukuthi ke seluphethe umsebenzi kukhanya ke selidonsa sibili ke ngoba ke abahlabeleli ke obaqambileyo ke siyabazi kakhulu lapha ke ikakhulu nxa sibuya ke kulumhlobo welizwe lakithi laseZimbabwe ke kuyajabulisa ke lokhuyana ke asibuye ke sikhangele ke ukuthi ke yiziphi izinkinga elithi ukuhlangana lazo ikakhulukazi ke njengabahlabeleli 1 2 mhlawumbe wena ke izinkinga wadibana lazo ukuthi ke uyokhupha leli dlalati ke obuyelela namhlanje. Izinkinga esidibana lazo ikakhulu ngizaqala lapha kakhulu lapho uma sabe sihaye emcimbini lenje naleyo qeda kuyibuza yabe lichali gamelana kungena omunye awu engineer bethu inkwesa besikhala sidibana lezinkinga kakhulu njengesho sagcina ukuyichaya zabe uthoti liyachaya kodwa ubunzima lidibana labo ku sound kunzima ngoba kusasa ungavuka ungakhulumi lokuhlabela ivoice ihambile indlela ubunzima obukhulu kakhulu lebana esidibana lapho. Okay then idlala dina kube lobunzima ngoba ikupheka ingoma zami thatha imali yami ngiyebhadala studio ngichaya ingoma ziphume so ubunzima bukhona nje bokuthi ingoma kuphela sathengiseki kathesi akusela ama disc ngizokufaka phela online lobana ibunzima kathesi ingoma sikhiphela ukwakha igama ukuthi siqhatshwe kakhulu ngoba esikuthola emoyeni ngokuncengisa. Okay ukhulume inye indaba ke enkulukazi ke ye sound
ngesikhathi ke lidlala ke njengabahlabeleli ke lijintshana lapha ke kuthoni lapha ngoba phela lapha silo Thulani, silo Blafita, silo Kanyemba Bonzo, silo Pixan Sounds Yeah. iPixan Sounds ihamba lo engineer wayo, uThulani uhamba lo engineer wakhe, uBonzo uhamba lo engineer. Lina ke nxa sekulithuba lenu ke kabamdedeli yini uengineer wenu ukuthi elilungisele sound? Manje iproblem ebikhona laphana yabanga sikuthi ngo-engineer thina vele masabe sichaya ishow handi sound siyazi ukuzisethela uyabumtshela yena umnikazi we-sound leyo umtshela sicela usenzele so yena uzokutshela okunye wona sizwe ukuthi into ezazihlangane yinto yabe iproblem ukuthi u-engineer ngoba yabumtshela ukuthi into ayizwe ukuthi lapho kumele ifike khona ingafiki ngoba lapha endaweni ezinjengazene sabe sitsho kuma big shows la sabe siwatsho isikhathi esiningi bakuvumela ukuthi uzicontrolele ngapha kuphela imchini yakho kini nga but kibo ngalo okwazi ukufinyelela so kumele ukhulume laye ngoba kuma combo uzawusulungisile wasetha ngendlela yakho kubo ngalo ukukhuluma laye nyenzelani so kube nje khona phana manje into esuka ibe yiproblem into esuka ibe inkinga lapha. Hayi ke kuyazwakala ke lokhuyana kuyazwakala ke ukuthi zizinye ke izinkinga ke sapho lweZimbabwe ke ezidibana ke labahlabeleli bethu ke umuntu ethe ehambe ku live shows kugcwele eWhite City Stadium kuzwe ke ingoma kaPixan Sounds ayisaphumi ngaleyo ndlela la ke umhlabeleli kulokuthi ehlabele njengokuhlabela sexabala yazi ekuhlabala utolo kukhanyiwe enye indlela ebohlobo nje lethi uphikisana kabhimbi yabulala kanti hayi benzama ukujuba. Hayi ke siyakuzwa ke asikhangeleke indaba ke lapha koBulawayo indaba ke zama studios azilihlukumezi kangako yini lapho lirecorda khona liyasuthiseka yini ngequality ophumayo emusic? Ya koBulawayo bekusasenzima kakhulu siza ngikwathi sihamba sisiya record eGoli kodwa kwakathesi nale album leDobha lami Dobhi ngirecord khona lapha sekhona uTK ole quality esasilanda khona ngale eGoli isikhona la koBulawayo uTK TK Studios ngirecorda zinezi ezikhala manje so ngirecord khona lapha eKelvin. Ukuthi ngenye indlela ke kwakulobunzima ke lokuzihambela khonale. Hayi sizakhe sizathi ke sikumbize ke la uTK lapha abama studios besitshela ukuthi hayi bona ke basebenza njani ke lama artists ke senzele ukuthi sibe kwazi ke ukuthi ke hayi impela ama artists sebengani ke sebethola ke okungcono ke ukuthi ke bekhuphe ke ingoma ngoba phela ingoma elizikhupha asozenu ngezabantu ingoma ngezabantu so istudio zethu azilapha aqiniso ngicabanga ukuthi lana ezinye ingoma lapha labe lichayela kuphela ukuthi nivele le artist likhiphile kodwa hayi kunzima kakhulu ne-sound. All right sabonga kakhulukazi ke laphana wena ke ngombono wakho uke wakhuluma indaba ebuhlungu ukuthi siyakhupha izingoma kodwa ayisathengiseki ingoma njengakudala so manje ke ngaphandle kokuqhatshwa ingoma lisakwanisa ukuyithengisa ngaphandle kokuqhatshwa ingoma sathengisa ingoma sezithengisa ufaka online kuma DistroKid siliyana imali eslow ayifaka so mali yana kuthiwa ungayikhangela ukuthi kusasa kumele ngenze so imali kumele ulinde lokhu ithontela mbijana ithontela ama-views enjani ikhuphuka so ayisachazi so lapha liyabe lisenze lifake ngaphi ke kubo YouTube DistroKid ku Spotify indawo zonke nje kulelo khuzeni uyafaka ke lama banking details khona pha uyafaka lama banking details zakho alright uyafaka khona pha bona sebekhangelana ukuthi ingoma yakho ibayikhangele kangaka bayiviwe kangaka into naliyana wena othola ngayo like njengakho ngiyana okwenzeka nje kulokhu zenini kuzimredo nale ukuthi okhala ingoma yakho injani khale kangaka ukuthi abantu bayivula kangakanani bastreama njani manje abaningi abakithi lapha inkinga lento lezana othiwa ukustreama abakwazi uyangena sibili ayidlala ingoma but uthi ukustreama njani abayengi babengakwazi phunga uviwa kuphela so awutholi ngendlela
Hayibo. Kwaze kuba kuhle ke lingangiqhatsha ke mina ke ngiyali advertisela kuma shows lingiqhatshe khona le ma shows not lapha emsakazweni. Nxa lingakachayi lapha ngihle ngibatshela abalandeli ngithi hayi balandeli imusic le asayithengisi kanje sithengisa ngalezi izinto so nxa livula lapha ko Spotify lapha la streamers lapha songikhuthaze enye into since ngiwacha ama shows zonke la ngikaze mbatshela abantu ngikhulume abantu bafuze betshelwe ke ukuthi hayi ukuthi mali ngena lapha kulezi yana store kumele yenze so yenze kanje ukwenza ukuthi lathi sithole ukuthi sifundise abantwana beyisikole yayibona into yakona yes anto ke ukufana nje lokuthi unobukele i-movie awuyirethanga uyibukelele wayiqeda but awuyirethanga umuntu wonke ukuthi awumenzelanga lutho kumele uyinike 10 star lapha yabona okay into yakhona lapha yabi i-problem. Hayi ke siyabonga kakhulukazi ke kule ngoma lapha ethi yona Doba Lami Ndobhe yi title track. Yebo. Wawuhlabela ngani? Lapha ngangizama ukuhlabela kutshengisa abafowethu ukuthi kumele siphilisane unike lami unike njalo engikwenzayo okuhle emhlabeni ungincome ngisaphila hayi ngingasekho. Doba Lami Ndobhe sincedane njalo okuhle engikwenzileyo kumele ngiqale mvunywa ekhaya nti ngiyakavunywa kwezinye indawo. Into ayitsho lengoma nanso ke ingoma ke Doba Lami Ndobhe ilaleleke emlalelo othandekayo ke njalo ke usitshele uzasitshela ke ngizakunikeza ithuba lokuthi